Dublai phi baro kini longi khubor bamda kasgi. UMP ka Parliament Dr. Ricky A.J. Singkon ulakhat kendit menta ka janmin ha Robert Hospital kat ba udang net yele kai futsal hamau yong ulakalon kendit kinsan hamadan kumta marmar kila penkit no ya usha Robert Hospital balayo jintip ba ulakhat no kinong bi khmat ka VPP barok hot kila poi berkumjuru Menteri Rangba bar usembut Menteri Marmar Kilapoi Robert Hospital. Mana betul di sini tu lemar kopi nombor satu. Dia orang tu ni.